department du da nang thlapin contractor in a en puyem ti kha kan video lo thlir tu te chi bai ule tun trumma chuan march tinga sangni somni le paruka assembly house zawhna le chhanna chhuak man lo te kanon ti chhuak le dona tunai na khan boi de uleka duang pon karon tuan tha thai lo min rothiam in thri thiam na karon dil ni se thange zawhna za somruk le pakhat na tanga za somrit in kara khan za somruk le palina thlengkha chhuak mana za somruk na pangana tangin zawhna chhuak lo de kan en hovin kan thlir ho don ani zawhna za somruk le pangana zawhna nei tu hi Dr. Arlal Thanglen ani zawhna hi Health and Family Welfare Department changtu pi larin pui Health Minister in chan tur ani ang zawhna te za somruk pangana ena Mizoram State Cancer Super Speciality Hospital Zemboka dina turatan ro manna hi engchen nge kalpui ni to ti khani chhanna chu JICA funded nuai project Mizoram State Super Speciality Cancer and Research Center dinan hian project management consultant roi to ni in anni hian civil works contractor roi na turbit document baka hospital structural and architectural drawing le cost estimate te an buat saya hospital equipment sang leiturte lisiam le zirhona nei ani bok he project noya soft component atan hian contractor roi to ni in anni malakna situational analysis te po zo to ani awareness pek dan tu ro manate siam ani za somruk le pangana bina malakna kalmek engtenge tini na chana chu Mizoram State MSSS CRC timeng project hi component pathum then ani malak te pakhatna chuan hospital building contractor roi non pre-qualification nei to ani JICA nena thon to ni in approval nga mek ani project management consultant te malak na in bit document le structural le en architectural drawing te siam to ni in PMWD nen technical sanction dila malak mek ani bok ti pani na chuan medical equipment leitur te zirchian na nei lekal pui mek zel ani pathum na soft component hospital staff training na turatan staff data le pamo dangte lak khom le rom han siam mek ani damdoi in call mamo le tlak chamte zirchian mek ani public awareness campaign nei na tur atan malak ni in NGO sang te baka school education department le SCRT te ne na tang kupa malak ani bok district hospital te cancer na sang te cancer na rangzo ka hri chuan ni theinan analysis nei ani te kha chan ani zawhna za somruk le paruk na zawhna nei tu hi PHC zir lian ani zawhna department ni health and family welfare department ani chang tu tur hi pilrin pui kan health minister ni ang zawhna za somruk paruk na ena Tuipuibari PHC function mai tura minister in soikha enge athlen chin ni to ti ni chhanna chu Tuipuibari PHC function na turin project siam ani to Ministry of Minority Affairs thelu to ani ti kha chan ani za somruk puruk na bina engtika nge function the ani ang tini chana chu function thelo function the hun tur hi ala soi the mai lo tini sina malak suina omam ti chana chu malak suina hi awome ti kha chan ani za somruk le pasari na hazona ni tu hi Dr. Arlal Thanglen ani azona department hi PWD ani chang tu tur hi PWD minister Puvanlal Hlonani ang azona ropui chi le borpui inkar kong Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY sum manga thome keng tika nge zo man ani ang tini chana chu ropui chip chu borpui inkar kong Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY 3 sum manga thome ki agreement ang chuan zo hun tura ro man chu ni somthum pakhat thlathum sang ni somni le paruk ani tun thla march ni somthum pakhat tin ani chu zawhna za somruk le pariat na zawhna nei tu hi mi panin oma pu nalrin sang ral te le pukel dong lira ten ni zawhna department chu public works department ani asang tu ri puwanlal hana PWD minister ni ang zawhna za somruk le pariat na na National Highway 306 sai rang tu kon pui via
khamrang kong chia repair na sangni somni panga somni prok chungin Mizoram sarkarin sum engzar nge hman tini a chhanna chu National Highway 306 sai rang ru kon puivia khamrang kong chia repair na sangni somni panga somni prok chungin Public Works Department kaltangin sumcheng vaibel che sari noi som sari pathum singthum sangli zakwa somkwa pali le poisa som pali central ani za somruk pariat na bina National Highway 306 sai rang tu thingdolin kar kong hi simthat mek ani MT ni a chana chu National Highway 306 sai rang tu thingdolin kar kong hi National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL tenan siam thamek ti kha chana ni sin kumin fur ma in zo man ani angem ti ni a chana chu National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL in heng na hi thokin June sangni somni paruka zo tur in ruwa man ti kha chana ni za somruk le pariat na din na helai kong atan hian Mizoram sarkar in cheng zat nge asendal to ti ani a National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL noya na ani awang in Mizoram sarkar in tun kong siam that na atan hi chuan sum aseng lo ti kha chana ni za somruk le pakuan na azona ne tu hi puja jel pekluani azona department hi Information and Communication Technology Department ICT ani achang tu tur hi achang tu minister Dr. Vanlal Thanani ang azona za somruk pakuan na Bhashini project kai noya malakna omto min su them ti ni achana chu Bhashini project atan hian Mizoram Sarkar ICT Department na Digital India Bhashini Division Ministry of Electronics and IT Government of India ten tho hona ni sompre jun sang ni somni panga hanji ani to Bhashini project atan hian workshop ni som pani September sang ni somni panga khan ATI auditorium abot sa ani hemini hian Mizo language model training hackathon hon ngal ani Mizo language model training development tur in organization pathum te thlan chu ani ti kha achana ni zona za som sarina kan kalanga zona ne tu hi pusingun len chunga ni zona department hi PWD ani achang tu tur hi PWD minister puban lal ni ang zona chu za som sarina na Nalkon Chamdur Valley Road Anchirikon chu tuithum na ri engchen nge lai siam ani to ti khazona ni achana chu Nalkon Chamdur Valley Road Anchirikon chu tuithum na hi pavement work ani pavement work hian base course WBM work le blacktopping wearing course thun ani base course WBM work hi kilometer somnga panga le meter zanga ani thozo ani to blacktopping wearing course kilometer rukle meter zanga somnga chin thozo ani allocation hi Bungtlang South 0.2 ngeng pui tlang ani zo na za som sari na bi na engtika nga siam zo ani ang ti ni chana chu he na tok tu VRS construction zo num Aizawl-Lunglei an tho le thelo awang le an tho mon awang in terminate turin malak me kani chu wang chu na tho zo hun tur hi la hret thei ani lo zo na si na siam zo ani lo chuan enge achan ti ni chan na chu he na hi VRS construction zo num Aizawl minga pek ni in midang local contractor 10 an thoka he na hi an tho le thelo awang le an tho mon em awang in so cost notice voi ni det ni somni pe ko thlani sang ni somni pali le ni somni pe ko thla som pa sang ni somni pali te pek ni in an na ma so na mu tur om lo awang le so cost notice an chan mu mal thelo awang in terminate tur malak me ani ti kha achana ni za som sari pakhat na azona ne tu hi pusingun lian chunga ni azona department hi PWD ni achang tu tur hi PWD minister puwan lal na ani ang azona za som sari pakhat na na tun sarkar kalme ka hian Mizoram Legislative Assembly le Legislator Home Building Renovation ti ani chan na chu tun sarkar kalme ka hian Mizoram Legislative Assembly Secretariat le Legislators Home Building te hi civil works lam hi renovation na ang chi chuan kalpui ani lova repair works ero chu kalpui ani electrical equipment renovation tho ani ti ni zona za som sari pakhat na bi na renovation ti ani chuan englai nge siam ani min thu them ti ni chana chu electrical works
electrical works pakhat na main session hall air conditioner pahnih na main session hall sound system pathum na main session hall light si na tu tenge contractor ming address kim changmin shil them te ni a chan na chu electrical works ah hian pakhat na main session hall air conditioner thok tu chu NESC Republic Veng Aizawl ani a pahnih na main session hall sound system del thok tu chu Delta Electronic and Service to equal South Aizawl ten ni a pathum na main session hall light thok tu chu department ani azo na di na dasum sari pakhat na di na na hi tho zo vek ani to MT ni a chana chu electrical works hi tho zo vek to ani tikha chana ni azo na zasum sari pakhat na in na renovation ti na tanin sumeng zat nge center ani ti ni a electrical work atan hian cheng vaibel cheng noi somruk pahnih sing ruk sanga zali somni le pali central ani azo na F na final bill hi full payment vek ani to MT ni a chana chu electrical work hi final bill pek vek to ani tikha chana ni zasom sarele pahnih na kan kalanga zona ni tu hi puits lalzir le na ni a zona department hi PWD ani a chang tu tur hi PWD minister puban lal na ni ang PWD department a zona tam khop mai zona zasom sari pahnih na na Nalzawl kong PMGSY 4 noya siam tur hi enge tu na adin hun ti ni a chan na chu Mamit tu Nalzawl kong PMGSY fourth project tur hi detail project report DPR hi siam zo to ani a state technical agency STA in approve check tur in thon thlak tur a malak mek ani ti kha chan na ni a dasum sari pahnih na bi na engtika nge na hi tho tran the ani ang ti ni a chan na chu he na hi ma theng bera tho tran the turin malak mek ani detail project report DPR hi STA in approve check nuwa principal technical agency PTA in a check le anga chumi zo empower committee thut ani anga EC meeting in arel angin sangson ani ang ti kha chan ani chuan zo na sin na la chan thelo ani chan enge ti ni a he na atan hin sangson ministry of RD nen atang mu alani lo a sangson turin chak taka malak mek ani ti kha chan ani zo na za som sarile pathum na kan kalanga azo na nitu hi puro badu moy ani azo na department hi PWD ani chang tu tur puwan la na yang puwan la na rim hle mai azo na chu GST chungchang ani da som sare pathum na na PMGSY noya contractors 10 GST and pek an lo pek to si contractor ten nen ala reimburse to engzal ngel om ti ni chan na chu PMGSY noya GST man ani awang le GST rate sa santa ka wanga contractor 10 GST an lo pek to si rulo hi vaibel se zasum ni pasari nu le no isamnga le parukala om ti ani anzo na zasum sari pathum na bi na ingtiga nge pekim the ani ang ti ani chana chu pekim ani thei hun tur hi tuna mai chu na la soi the al ni lo ti ni zo na za som sari le palina kan kalanga zo na ni tu hi puvimal som tlong ani zo na department health and family welfare department ani chang tu tur hi pilarin pu ani ang zo na za som sari le palina chu PHC health and wellness center health sub center na health clinic tlabal to tak hi an tam hle heng te hi siam thatum na omem ti ani zo na chana chu PHC Health and Wellness Center, Health Sub Center, la Health Clinic, Tlabal to te hi repair tum ani ti kha chana ni zo na za som sare le pangana kan kalanga zo na tu hi pulal chandamaral te leader of operation ani zo na department hi Health and Family Welfare Department ani sang tu repair rin pui ani ang zo na chu daycare center daycare cancer center chungchang ti ani za som sare pangana na financial year sang ni somni panga somni paruk chungin daycare center daycare cancer center din tuma malak ni ti ani chana chu financial year sang ni somni panga somni paruk chungin daycare cancer center hi din tuma malak ni ati ka chana ani bina daycare cancer center engzat nge din tum ani ti ni chana chu daycare cancer center hi pathum din tum ani chung te chu civil hospital Aizawl civil hospital Lunglei le district hospital Champhaya ten ni zo na si na daycare cancer center din tum na omta se engtika nge central
Central Sarkar Asset Proposal Thlen ani tini a daycare cancer center hi Central Sarkar Mizoram Sarkar na proposal the lut tur a thuron apek angin ni ko mai sang ni somni panga han verified information with respect to propose this is DCCC hi pek ani ti kha chhanna ni za som sari le parukna kan kalanga zo na nei tu Dr. KBH ani a zo na department hi PWD bok ani changte tur hi kan PWD Minister Puban Lalani ang aso na za som sari parukna e na tipi ferry le si ha in car Tisopi lui leido tumna omem ti ani a tipi ferry le si ha in car a river Tisopi lei DTR Bailey Bridge do tum ani apart po na tho na tur muna phutlen vek to ani ti kha chan ani azo na ja som sari parukna bi na omta seng ti ange tho tran tur ti ani a chan na chu det ni kwam thlatni sangni somni le paruk atong khan do tran ani to etini a hi February ni ko sangni somni paruk thaliam ta tang khanin do tran to ni zo na za som sari le pasari na kan kalanga zo ni to hi pi porwa chakmani a chang aso na department ni health and family welfare department ni chang tu repeal rin pu health minister ni ang zo na za som sari le pasari na e na chu sub district hospital Tlabung sakchat me ki contractor ming min shil them ti ni a chana chu sub district hospital Tlabung sakchat me hi MS Zawhna consultancy services te han ni ati zo na za som sari pasari na bi na physical achievement min shil them ti ni a physical achievement kumsang ni samni panga December thlatling khan na hi zazel som sari le panga zo ani to ti ani sina financial achievement min shil them ti ni a financial achievement hi cheng noi jathum som thum pali le sing ko sang ruk ani dina engtika sakzo tumnge ani min shil them ti ni a chana chu November ni somni pasari sang ni somni le paruka sakzo tum ani ti kha chana ni zo na za som sari le parin akan kalanga zo na ne tu hi purba dong moi roi te ni a zo na department hi PWD ni a changte tu ri PWD minister puwalal hana ni ang a zo na za som sari le parit na e na chu tun sarkarin Aizawl to Aizawl-Lunglei road siam nana sum aro mandan le sum source min shil them ti ani tun sarkarin Aizawl Aizawl-Lunglei road siam nana sum aro manza chu noi sang sari za somnga le pasari le singli le sang sari ani sum source te chu state fund le saski te ani zo na za som sari le pariat na bina expenditure sanction te om to MT ni a chana chu Aizawl to Aizawl-Lunglei road hi munli a then ani pakhat na mun khat na hi kilometer 0 tanga kilometer nga kulikona tanga selai mul thleng hi technical sanction le tender boy pui mek ani mun ni na kilometer za som ni pathum atanga za som thum le pali mual thuam village le tru Mausen village expenditure sanction a om to pathum na kilometer za som thum pali na le za som nga le pani na in kar Mausen khuwa thlen ma puk pui tuna hian sum da allocate fel che ani chak taka malak mek ani pali na kilometer za som nga pani atanga kilometer za som rung le pali na puk pui dai chu lunglon petrol pump end of Aizawl Aizawl-Lunglei road tuna hian sum da allocate fel che ani chak taka malak mek ani tini zo na za som sari le pariat na sina engtika nge na zo ani don tini chan na pakhat na chu mun khat na hi chu administrative approval le expenditure sanction mu to ani technical sanction le tender tur boy pui mek ani tini mun ni na hi chu April sang ni somni pali April sang ni somni peru ka zo man tur ro man ani tini pathum na le pali na hi chu tu na hian siam na tur in sum kanda allocate fel chi chak taka malak tu mani ati kha chana ni zo na za som sari pakwana kan kalanga zo na ne tu hi pularin sang ralte ani zo na department hi health and family welfare department ni chang tu repair rin pui health minister ani zo na Mizoram Universal Healthcare Scheme noya kidney transplant state pona in checkup thin ten dam doi man Mizoram Universal Healthcare Scheme an bil them ti ni chan na chu theye ti khani zo na to ber zo na ni tu hi Dr. Puke Shramo ani zo na department hi PWD ani pu wanla na chana tam khop mai zo na chu
za somret na en na tipa b chu kaisi via Tuipuibari Hydel Project Road PMGSY Saski Central Road Fund Nabat etc. Sumatranga siam artwork and pavement thei anive angem ti chan zawhna ni a chhanna chu o theye ti ni a PMGSY a chuana thei lo ti kha chhanna ni za somret na bina thei ni ta se kumina min siam sak thengem ti ni a chhanna chu concept paper siam to ni in funding source zong tur in ru man department a siam mek ani kumin financial year sang ni somni panga somni parwa chuan kong hi siam man abe se omlo ti kha chhanna ni azawhna za somret na sina thei ni lo ta se enge chanti ni a kumina hian na thona tur sum ru man sa omlo awangin tho thei ani lo ti kha march ni sang ni somni le panga a zawhna le chhanna assembly house chhuak man talo a kanon ti chobelte ani a kan in hulu takse kan video te min lo clear sak thina wang pon thin nu takin lom thu kan soya house chhuak man te pokho lo le en man no tan te pokho da thel tur angai la thange tuna tan chuan khate jong khan ni ro se hun man nom be kule Star question number za somrule pakhat na zo turin member zom tak Dr. Arlal Thangliana lo so mangu Speaker PWD Chang to Minister Chanatan Sarkar hian samtlang atanga khorihnim in kalpona tur kong hi siam tumna ani emti kazote le chang turin Public Works Department chang to Minister Puvanal Hanai lo so mang Speaker voina hianin star question som ni achuaka somni chuaka hian som pahni hi ka chan tura ni peka atam ko ma record hian ni phai mo garero somni so pahni chan turu chuaka hi awan nei thla ka ren kon ka hian member ten ka department hin ngai poi mo thlang ni te poi na hriata alo mum te po ka tia amaro chu tunin rindical ta khanin kalei hi ka se na deon damdon kan kala mun nga min chil saka engem ba thulam han fialo deu te kan nei ni chon khongai takin min lo sa thiam don nia member zom tak Dr. Al Thangliana zona chhanna chu tun din puna chuan siam tumna omri lo tian ye le zo bel na zo turin na zo na nei tu par Thangliana Dr. Arlal Thangliana lo so mang Kalome khu kong khu poi mo khop maya eta samtlang chu kan treveka Aizawl-Lunglei alo chuan tur kong toi te nia tin hemi chungchang a hian kan MLA khulai bial tu MLA nithin fulal din tlong sai lo khana ve le maya chuwi awang chuan ama ruam handain poisai nga muzat sengin kan road south ninga ria I tepo survey tepo ti tirin teng chuan ro matna thui ta ka kalpuya chu kan sarkar hian a hriam sumi chu ni se engting aniang helai hi apoi mo ni ling road kan ti pialama apoi mo helai hi he balu lak na tu thatak mai tong kama oma tin leido tur khu a om boka tin chu ti mek lai chuan ta ZMC lampang atanga kongkal to enge mo chen hi a om boka chu wang chuan khu kong poi mo tak mai tun ma poin MLA candidate an ni lai pianga kut an lo ben thon tir to khulai mi pui te khonia chu wang chuan kan sarkar hian ngai tu na atharin aseng thengem ti kha ka zot duwa tin adang le chuan hei pu speaker ai bok atanga dar lung sabual pan na kong ngai tha adi hi kan sarkar hian a hriat karinga helain malak tu blawng em tin Aizawl atanga khumi west lungdar pan na kong khu achhle maya ngai thai na oma khu palak tu ma omem tin rei ek atanga lungdar inkar hi kem tlem te kem nga kem ruk bor vel lekania in than lai khan kan palchuak deuvekin karinga kan kal thina achia je kan thria
hi rang taka malakani lo chuan fura kan kal thei don lo wadi ti kha kan soidua tin MNF sarkar lai kan lo bultan to thui tak kan lo kalpui to Phaileng West Phaileng atanga marpara inkar kong nabat suma MNF sarkar lai tender engkim chuak khu engtika nge tu na hen zo kan be sei ti kha kan zo bele le zo bel zo to remember zom tak pi beril ba ni sang ilo somang Speaker Kalome PWD Minister ina min chhanna tanaka zo du hi Speaker samtlang khorin him road chungchanga ani thonain road south lam ani tho wangin aleng tura kangaya min chethiam sela min chan thei chuan kalom leang PMGSY chungchanga kan thria lim en samtlang lungleng khopani te kongpui thatak mai nei tur kan nia kan lo ngak hlel em maya chuti lai chuan har sanna eng emo han pum pel theilo kha atheng ta apui hle maya maro chu hei hi sarkar lamin tender ti chwa in ranglama min ti fel sakha antum ni in kan hri angin na tipo kan thelu to a chung chu voina hian malak na aum to em eng anga rangin nge ti fel the niang ti kha hriat kan du dewa tin Lungleng to Western Bypass Aizawl Western Bypass hei hi malak na don em ti khan kan zon mai nga general viang maya maro chu thei don chuan hei MZU lamte tin tuna kan soitak samtlang khornim lamte po anianga tin rail station te po anai sot dona khulai Western Bypass khu poimo maya chungte chu malak na to em a thei phei chuan chak taka malak thei ni em ti kha ka zona ni kalome le zo bel zo turin member zom tak pi provat chak mai lo somang Speaker Kalome PWD Minister zom takina chhanna tana ka du chu PMGSY road Tlabung division noya siam that tumna omem abik takin IBB road Junun Suriwan panina Devasora to Point Khai pathumna Tlabung to Diblibak palina Tuichong to Belpay chuan apangana department du dang an thlapin contractor na en puyam ti na ni kalome le chang turin PWD cham tu minister pu halal han lo somang Speaker zona nei tu do thangte a zona khan chang sataila adika khutilai kongkhu poimo kho maya korunim chu sam tlang hi tin poimo na chan pakach mizoram ma hian kong hi adung zong hian kan nei ta viawa awang tan zong hi kon kan nei tlem hle maya thungana chu wangin kan kal chhoje la po hian kong wang tan zong hi kan ur to tura ka ngai de hleka he tuna kan an soi korin tim tu sam tlang te po hi awang tan zong ania ta hianin zukal sengin khuta pukjing foldung se tlang dunga pole tu kong te po hi la sia le te po thain persia chuwan kong poi mo tak anin ka sia tin soitong khan member pesa khan in ti patopin tranala tin sarkar in helai malak le asiat dana chuan saski sangni somni pathum fana khan thoturin proposal hi lo siam lo ni to ani amaro chu sanction te ala lawa chu wangin la tholo ni maya sanction te kan noranga huna kan thokang ti kha kan sei thei chuan ta tin pi barelina aron soya kha timen samtlang lungleng kong chungchang kha ania sorai so kong remote ang reng deonia kho so remote ang reng deonia alun lutuk lawa kong tha so an mo meman kong so ari to rei po sarkar po in PMGSY mangin siaman tuma amaro chu khilkal fu lo te oma contractor ten base anga na thoro wain anna thote hanti to play lok te lo nia ti chon contractor dang appoint to retender te chole nia chu tiang chon tu na hian process me kania kong thata kan nei thei thua hi an base pu yani tin pre prova khan PMGSY road chungchang kha tabung non churi ti te le kong dang sang kha soya tu na hian PMGSY 4 noi hian kong som ruk le pathum vel yarma kania chunga chona tel lo ka che lo a tel tu renga miang a tel lo chona kong dang te po ka nai tu ron nia
kha ka zawhna pahnih na ka pu speaker khong in zo belna chen khat kha chana har deuh ami o petia ro pui chi pa tanga he ta buar pui kong te po kha re lungdar khang vela khabin cha them dar lung sabual siam tumna ome kangla kong hi achia je chu kan thritlang by election a kan ken di pokan in chher chuak veka achia je kan ria chu wangin kong than ma moti kan ria kong than nei te na turin sarkar chuan ngai tu na seng sawang speaker ka zawhna pakhat mila chhang lawa department du da nang thlapin contractor in a en puyem ti kha department sarkar du da nangin sarkar na tokte na en pui thin ani tena thalo amani chon ti satir le te pon ni thin pu speaker ka zawhna kha kan soinon vele lo kan zo tam dewa minister pun chin sia man lo pal theya lungleng to Aizawl western bypass chungchang kha lungleng to Aizawl western bypass Aizawl western bypass tuna hian na kalme ka 19-20% verang chu thoni to aputin hona chen isoyang khan atangka em mangsolai khwa zong in ol sam tagare station le lengpui airport an pan theina turan ya chu wain an kan ngai poi mo so chu na chak taka kalpui kan tu me changkim mangchu mo le sir question number za samrugle panina kan kalang zot turin member zom takpu ke shamo lo somang speaker kolome hey PMGSY kong chungchang ania se hatanga va chhuwa tlang pui atangin in tana kem som no utla chulo lo bo chulo siata cha kheng kong khen ya ka zon chu A B C D E F in oma kha minister zom takin min chang se kolom hleang le chang turin PWD chang tu minister bandal hane lo somang pu speaker kolome members om tak pu ke frabo zona ena chu PMGSY sum mana nao tla trucha khei road asphalt ruan na an tho zo to zat le contractor ming min sil theim tian ya achana chu PMGSY sum manga nao tla trucha khei road asphalt ruan na an tho to zat chu 44.05 km ani bi chhanna contractor ming te chu pulal duoma zemabok Aizawl 23.260 km Pantina P Parmoi Aizawl 23.790 km Bina PWD in helai kong siam na contractor te ran thodan hi a NPUE ti kha chhanna nia sina chu department du dan ang thlapin contractor rian na thokem ti ania chhanna chu department du ang taka na an tho lo na tu na tho thattir le thin an ni di contractor hi bill pek vek ani to em bill pek vek alani lo PMGSY sum manga naw tla tu cha khei road asphalt luan na atan amount zat min sil them chhanna package number MZ071 na atan pulal doma zemabok Aizawl agreement amount hi noi zakwa somni pariat le singa sangru zaruk samthum le poisa somruk ani sanina package number MZ0771 na atan api parmoi Aizawl agreement amount hi chen noi zakwa som pakwa singni sangru zasari somdi panga le poi som paruk ania avain vaibel se som pariat noi somdi pasari singriat sangthum zathum samsari pangale poisa samsari parukani nahi engtika siam zo tur nge ti chu an agreement nam chuan ni som panga zathum sanghi somni palia siam zo turania amaro chu har satna sang sang awangin ni somni pariat zathum sanghi somni panga khan siam zo ani le zobela zo turin azona nei tu member zom takpu ke shamo lo somang speaker kolome
Mizoram kong upaber panga thang ila khi ko khinga tel kering ni sang kha zakwa sam sari pa ru sari chuvela lai zo to khania e kan pu hi phe late minister ni laya alai zo to khania e tun khlyan dek topping mela kan hu thelo ni kong an chadong ani ta wange ni kha thiam to lo nge sarkar diklo nge thok chuan thok reng dek topping pon zo be reng ma se he an zu thingai lo ni chu sarkar lam diklo nge contractor lam dilo zo he contractor masaber chu swastik hukan nia kumnga kumruk don don an thok nuwa atlak lu venan tia pu biak le na in an thak le a ti chon kumnga kumruk vela veile a tuna he zno november ni sang ni somni pathuma tingin pulal doma in an va thak le ni ain thak chu kum som level a vein han ni ator tu du mi puen ni chuwang eng po ni se sarkar hian ho khuti lam phura le va hian ka ra po konga thaya an tia on paper a chuan ma se acb den va en tak tak chu khi ani lo jian tha towa khi tiang khian thil om ve thei tho ni wangin sarkar hian eng po ni se thudik sarkar diklo nge nianga control diklo tilam he azong chhuak thengem azong duangem tikha ka zobel na nia Vale, zobel na zo turin member zom tak Dr. Lorraine Lalpek lian alo samang. Who Speaker, hello me. Honorable Minister for Public Works Department min chhanna tan zawhna pakhatna ni otlang tu cha khei kong hi kilometer somnga po tlinglo ania PMGSY na tho hi akong kilometers tamlutuk ni si lo hian na tho amuang emema achan min thil thayem ti kha ka zawhna pakhatna nia pahina chuan Lunglei le sia ha inkar chim Tuipui ferry muna bridge do tur hi contract award to ni in ka ria a na hi engtika nge atan thayang ti ka zote kalome Zobel na zo turin member zom tak pusi ngun lian chunga kan som do na nga zo na zo turin kan some. Speaker, Kazobel na PWD Minister Chanatan, construction of Common Service Center, multi-purpose hall at Lunglei Veng Pui, Ka Intigange Thotan Tay any Ang, or got the pek to Nin, Gria, Toktan Lova. Upon Hina Chuan, can Minister Ka Harsatana as a Maya department Lamtepon, Ulazik Pon Binsang se Pilovia. Nalzawl to Chamdur Valley NCV Road. He Congress or Kalaya Nabat Sumabul tender Tiso Mase Eminem Sorkara tender chhuak ka ania kumnga akaltoni NCV Road. Anchidi kon to Tuitumnar Anchidi kon to Tuitumnar he eng tiga nge tho zo ani ang he kum sari akal ta ani he siam zo ani lo chan hi nge men thil thayem tin ya ti chona pathumna chuan NH54 National Highway 54 Lunglei khochung nikum ma lei min vakina inpo chim te kha kholai kha NH54 ania levung hi pai fai ani lova tuichia luang hi konga luanga ui humaya hi zona September thani kuma pohan ka zot to a kumina pohan ka zot thova mase chhuak silova engtika nge pai fai the ani ang ti ania apathumna a chuan cyclone rimal awanga leimin hemi tuna ka soi NH54 nena inzom Lunglei bazar tanga DC office panna kong tuna hian MLF fana an siama wangin light vehicle chau akal theya
motor lian kal theilovin awma nikum July ni som thumami to kha ania tun thenga malak lobaki ti hian kal zel mei don nge malak tumna omem ti kha kazo belna ani put speaker kazo na chat kazo ta kalome ke po kalome le tuna a thei ang chang turin PWD chang tu minister pu wan lal hanai lo so mang zona nei tu pu shamo zona kha an sang ma sadon taila ani taka he kong hi asiam chung hi rei khop maya som le pari chung in asiam zo trok amania pu pe to hun lai kha chu kalo se phawak lo wa zo kana an ning te po hi ain thak manani nio tlang tin bultane tu jon naw tlang ti lo ni to cha khei ti te po kha cha khang ti kha cha khei ti te nia chuan ming te poi sak pan hi ani hiala huna rei hle ni ti sia ta kan se tong khan scheme hi PMGSY noya siamania atira chon kilometer somni pathum le point jani vel ania package MZ 0761 nin kilometer somni chuang orania chu swastik enterprise in siam turin roinia anu de umaya hianin sanction lo kala chumi chu sanction lo kala chu puwanin moi hianin athok thungani tichon na ka tian an tho chowa khan har satna enge ni kan bashe we chelowa an chunjom thei talowa an na chu terminate ani ta ni tichon na pani puwanin moi tho le sustika tho chu club in na pakhata siamania chu pubiak liana sikul pi kon hi thotira ni vele ta pubiak liana po chon engmo chanan bunglaw lawa har satna to nge ni thok sun jom le thei talowa a contract po chu ti to pani le ta ni ti chon engmo chanan ngoi le wangwang ho chuanin return dar ani ta na pania siamani ta package nia package pakhajok chu pulal do ma zema bokin athoka package dangzo ka chu tipar moi 7 day tlangami athoka tichon anni chona thok ngar ngara harsa takin an chota tuna hian he kong hi zo fel ani to amaro chu kong hlui to tak sial that le ka tiang ne wangin repair ngai tam ta ko ma defect liability period chunga tuna hian ala oma kumma chung an zo atanga kumma chung hi an enkol tura danina abitu kania chungang din huna chon oma an enkol ne bokani tikha engeni achan le are na chan lai ka chu har sadnan tok ti ba ka chu han soi thei vak kan de ri lo eng har sadna tak nge ni amaro chu kum som le pariat don lai contractor sang tena in thla kwala tian ni wangin har sadna engmo tak chu ni te wangin ko ni sen na hian du to a maintain turin contractor te po tu na hianin an om ti kha kan chan thei dan chu ni pot ta se je lal pe klua zona chongtlai sia ha Lorraine kung ay takin po Lorraine kaya na lungtlay siya ha bridge kaka contractor appoint na nito ay ju na hi tran thei thoi ka ne base tin po sing William chunga zona construction of Common Service Center hi saski fana sakania February thakan bokor dar pe kanin contractor po nen po agreement sign to ani bulletin thei thoi turin kan be se
cyclone Rimalawanga Lunglei Bazar Kungto Mo Oh kakong itagino không anh cần soi nó này mấy ngã cyclone rimal avanga lấy min NH54 Lunglei khu bụi chung Lunglei bazar lệ chan mari Indiana tanga lấy min sa tak motor chu kal thea ma ro chu pai fai zo lo ani awangin side drain na tui luang tur kha luang thelo kong puya luang arim chem em ya chu pakhat na intika nga pai fai thei ani ang ti ania apani na chong khamizom tho khan Lunglei bazar tanga DC office approach road akha amin seta veka chu tuna hian motor tekal thein ka MLF fanin PCC in kan chunga motor te chia light vehicle chia kal theya hilai khi engte gange malak tan ani ang awangai poimo em mingai poimo sak thengem ti kha ka zo belna ani e pu speaker chiang mo sak theng MLA na fan me manga lo ma lo sial to chu sarkar pun lo ngai ven don nia Ole star question number zale samruklei pathum na kan kalanga zo torin member zom tak pu Aizawl-Lunglei lo somang Speaker, PWD Minister Zom tak chhanna na kazona na Aizawl PMGSY Road stage 2 hi inge tuna din hun bina engtiga nge na to thotan thayan yang tini chang torin PWD department chang tu minister pu wanlal hale lo somang voin churim hle mai kan minister Member Zom Takpu Aizawl-Lunglei Mamit Bill to Zona Chana Chu Hini Aizawl and PMGSY Road Chungchang Mamit to Aizawl Kong PMGSY 4 Project to detailed project report CM Zoto Ania State Technical Agency in approved check to Rinton Thak to Malak Mekani Nitigang and Thotan Ten Yang Tisu Hena hi Amati Yang Ber Thotan Ting to Malak Mekania Detailed project report hi STA in approved check nuwa Principal Technical Agency in a check lenga chumizo Empower Committee chut anianga EC meeting in Arel angin sanction aniang tiania le zo mel zo torin zo na nei tu engineer Aizawl-Lunglei lo somang Speaker, kan Minister Zom takhi alei ana har deu chu zo chi lo nen kan ria asiat sa phong thin ka zo phong thin ka soi pui thin te ponia detail zo kamen chan thei takin kan zo non le mai mai nge pakhat na Tuipuibari to west kon pui rigid pavement 9 to 18 kilometers proposal CRIF Central Road and Infrastructure Fana Teluka enge tuna adin munchia ti kha pakhat na ani tin PMGSY ho kan soi boka hengte West Phailang to Tuirum Mamit to Nalzawl NH to Dilzawl Tuirum to Kantruam West Phailang to Konai Teire to Salem Boarding Tuipuibari to Tuipuibari Venglui Thaidor to Zomwan Tlang Hei Hi PMGSY 4 proposal STA Khan Vetura Thelu Honi Alisa Nei Vekan Ringa Chu Engtika Nge Hei Hi Alot Lina Kan Muang Kan Man Mo Veng Rengkop Maya Kotlang Kan Si aspirational district kan ni nate tin kong pui tha kan nei lo khu kan har sat na lian mani mania ka soi shep to Nalzawl all palm north east sapo min ti ming thatu Mizoram panina min ni tir tu khu mi kong che PMGSY 4 om to heng te hi kan hak le mani hem before proposal PMGSY 4 hian STA vetting tura tho thel lut te jinga kana tela chu
มินมันหมกปุ้ยเทียงเอ็งแห้งหูฮีอดินหุ่นเจี๊ยติค่ะกันโจเบลนานี่อาเรียนเวกโซซาโตนี่กันเองเลยตัวจะเป็นบริษัทตัก Lieutenant Colonel Criminal นิ่งทางสองมั้ง Speaker kalau meh kan Minister Zom tak ina min chan tura ta na ka zobel na chu PMGSY scheme noya hian leilai formation cutting chau hinge ti ani thina bridge lei do te heng te poi khoi tel ani ve thowem ti ani atin bridge PMGSY scheme noya han khoi ani chuan khoi ateng ani bridge siam ani ti kha ka zo na ni e meเลยตัวจะเป็นบริษัทตักผู้เล่นสร้างรัลเตะเราสองมั้งOpo speaker kalau me zona masatran han parma saberkan izela helam hi iron hoi thiam viau thin kha nia engamatun laia imit lama chak lona mani jana lai lama hian min son phei mai ula kan sai fiel lo hey opposition kan omar ruling kan om ta tiati polte hi ngaya opposition pahni ka velam pahni ka dinglam pakhathi atam khop mai hei wena po question pathuma chuak to ruling pakhat opposition pahni vet alani khalai te kha baya sa om lem lo a long me chi ni ro cha na pharma sa kha kan ni thina ti thu kan soina ni se hey pu speaker kan PWD minister zom takina min chana tan kan zo du chu ni china zona masalama khan kan PWD minister in Mizoram kong awang tan zong apoi mozia aron soya lomom ka ti takzeta kong hi kan neive nual to kan nga atlang dung zo zui zong hi ani de uzel maya kan ram a tunang la ya mason chaunan akong wang tan hi apoi mo em min ka sia kabiala khon ser khan tu bagarot ti kan ne ser khan atanga khu ta bagatlang khumitlang dung zong zong khu an district headquarter chu kolasi pani Julaya chuan kabial lam he ta buk pui thing thel lim ten an district headquarter an pan don chuan khotam takan ron hel khuala rei tak chungin kolosi pan thleng chau thina ni chumi wang chuan sarkar masa kan sarkar lai khan north limena tang hian nai te in kolosi pat theina tur kong kan lai tlang to a khu kan sarkar toplama po PWD department te khan PWD ina an kong tura min lak sak turin ngen na kan siaman en to bokin ka ria khulai kong khu kan minister zom takhian min ngai poimo sak thei chuan ngai te khulai buk pui ti te thingthel limen sai pum tlang dung ina nai te kolosi pan thlen pheina turania akong lei tlang sa to awma hei PWD nan konga min lak sakin min en kol zui sak theiang em ti lai kha ka zona pakhat na ni ta se tin apanina chuan vai reng te ai tlang kan ti sarkar ma sa sam lam nen kanin ka akan buaina mun borvela khwan kan duty post pan na tur kong kha lai vak ania asam lam pangpon ron lai vaka asam lam khwan always the rotin an siam to an duty post pan na chuwang sot kan sarkar hian khulai ram ria kan duty post poi mo tak tak om te khu all sam zok thazo ka always the rota min siam sakve thei dan awmangem ti kha ka zona panina nita se apathumna chuan not thinglian kabiala khwan awma fu thal lai chuan motor kan lut maya fu lai chuan alu theilowa khu poi mo khop maya not thinglian an khu lian lem lowa thangloka hianin leilet mun zo lo ma chumi lelam chia chu sam ani to maya om zia chu kan ram ri dep tak tak khwa ania khu kong tha kan nei theina turin not thinglian bi ka hi PMGSY ate po sarkar ma sa thun kan an tum thina ahar sang reng khop maya tun sarkar a hian ngai poimo min nei sak theiang em akong thazok siam theina turti kha ka zona ni box se thange kalome le chang turin PWD chang tu minister pu vanal han lo so mang speaker kalome Mamit Aizawl kha han kirle lok taila formation cutting le permanent work PMGSY noya thani to PMGSY 4 a hian black topping tura roman ania asei zong po kilometer som le point list zari som ria tan chuan
pu je jelal pek lua zo na kha PMGSY scheme noi hian bridge Puk lemon lan hing thanga zo. Puk lemon lan hing thanga. ani mo khong in min ngai dam se lieutenant colonel Clement lal ming tanga kan lo sei soran dia min ngai dam don nia PMGSY scheme noi hian bridge siam ve ani eng bridge teng siam ani ti te kha nia ani taka PMGSY hian in lei lai ringa thi kan soi na sa motor kum siam na leite po hian do ve tre ani tun hai ma hian zol pui luya te tuisena te sai lung re ka te de luya te tuipola te tui changa te le chang te luya te po don ya dang te po kan la do le zel tu rai ngai tiang tin zo bel na dang URS dalin sanga zona ai tlang bial ai tlang lia cheve la ram ri kong sial kha asamin an nei thai me ma mizoram in kan nei chia siam tumna omem tin mo Who speaker Trama sa samte ne na kanin ka kan boiwa khan kong le lam in duty post pan na tur kan lai ta ve ve a chu asam lam hian tu na hon always the rotin anron siam to a block te phain thade mai hian anron ti chowa ke ni lam hi la tha lem lova chu sarkarian siam thei ve ni ngem kan duty post ram ri duty te omna munani sia ti kha ka zona ani e sarkari na ngai poi mo le a chu wang siam tum dan te po sumam dan azirin kan ngai to chodon ya ser khan tu baga hi kong poi mo ta kan ya asoyang khan kulai kong omsa not limited tang policy pan na kong te po always the road siam kan tum don ya tin ser luiso ka akal tlang vem Pu speaker akal tlanga maselian lem lova khulaya khwan kong athat chuan longlenga motor han pur tlanga mo marbo chete lian lutuk lo da po hon o samtein ania akuang lian lo laya khwan kong kharon lei chuani chu tak choni ser luite tui rial de khu man tang kai the nia nai te in hetilai tlang du ho wi chuan bagala ma kon cha kan la the ni chu ke point ka interest me ka kal point an lo soi thina ni amaro chu de ngani inland water transport lampang ate kan ri fara maro chu running water lo hian lo ngai tu fak lo dam khatianga tu ko a transport siam kha amaro chu state sarkar ne du chuan ti thei thonga tin mi multiple ne ti theanga apoi mo chu khami dam tu riala ni mo tu ri ni tu serluya ni mo apo tur kong satak sial phot khani chu ta tangin longin an kalanga so ta akaya kolosip lamakal turan ni chung kolosip kaya kong satak nei le turan ni maya chuang chu sarkar poina ria mala ka tum tu pakhat te pon yang chu no thing lian kong furlaya kal thei lo thalaya kal thei kha kan lo sedon nia kan lo siang ti som Pu speaker ka zona kha tama ba se pakhat te chia min chan lo kha Tuipuibari to West Kon Pui khu ti lai West Kon Pui Tripura ani 0 to 9 siam to 9 to 18 lamabak CRIF proposal om to me ka hi enge tu na din mun che min sir them ti tal kha chu min an chang ve se ka vati ve male kan lo endon nia Start question number za samrukle palina kan kalanga zo torin member zom tak Dr. PHC so mang Speaker Kalome Zona Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Sangtu Minister za tak hena ka zona chu retailer atanga bor I sarkar in alak lette eng atan nge man ani ti ani o chak turin Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Chengtu Minister Pubilal Chanzawai lo so mang Who Speaker Kalome Dr. PHC
House member zom tak zo na chhanna chu hetiang hi ani go down abu fai bua ru khom nan le bek phui lo thak nan ti ani le zobel la zot turin zo na itu to ke be choi so mang ka zo bel zu pu speaker FCI tangin sarkar kumkal me ka bu fai quintal engzat nge kan le quintal khat engzat nge ita se pakhatna pahina chuan sarkar kumkal me ka mimal supplier hena tangin sarkar in bu fai quintal engzat nge le to quintal khat cheng engzat in nge ale ni se pathumna chuan ration card sen hang tur chung ko engzat nge inziak lut to avain chung ko engzat tura ruam han nge ani ti ani palina chuan sarkarin bufai tena grade tena ani engtia te thin nge ni le zobel la zot turin member zom tak pulal mon pu punte lo so mang speaker kalome ka zo main thuma tua zo la kong kanu u chia ko khan u pa nu pui hian ka in chei nai ngai mo me ma tua zo la ka kala pi in chei nal ve de ro ti sia voi che ti kanon in chei ve ni ka zo bel na chu retailer in bu fai sem na tur in hi sarkarin siam tu mem tile bu fai sem bang check call atanga bu fai tam tak kan save omin nin minister hian soi thina kha engzat nge engtia kan save thin nge tin ye le zo tur member zom tak pu ke lal dong lian ai lo so mang speaker kalome FCS and CA department changtu minister zom tak chhana tan ka zobel na pakhat na chu ration card aman tlom lak na tur bi ka kabial chung zan lon te no chal tanga te MNF le INC member an thak chu maya min en non sak theyang panhina party thial lovin mi har sa zual mi re theital hi chuan dik taka an chan vo retailer hena an lak theina turin malak tumna a omem pathumna mi pui sarkar tilen na turin Mizoram chunga retailer ZPM ni lo an omem atop nan kan zole do chu bu fai buk dik vek kan ti sia buk dik lo hi lo om nul maya digital bu na dik lo wang ami hu speaker kalome le chang turin Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Changtu Minister Pobila Chanzo lo soma post speaker kalome zona lo lutte data maga chan ngai te oma khang kan chang hal mai thei lo oma ni chuan post speaker jek te pon kan la pe anga azo na nei tu doctor ke be chua house member zom takina azo kha FCI tanga bu fai le za ti hi kan data thar bera chuan NFSA kan ti card pol le card eng kan ti mai te tan hian kum khata FCI atang hian NFSA quota bu fai quintal singli sang khat le tlem hi athonin khatin centering min petrina tight over antia chu quintal azre somli in khatin quintal sing khat sang thum vel min petrina enga molai khan hi anron ti sang kheta aba kan ma mo bel khatin quintal sing thum sang sari borvel atama achang in atlem le hleka khatiang borvel kha sang thum zali somkwa in tuna hianin heng mamko mizo fet zitko mifko te hian kan PSU pali te hian SPAB kal tlangin an supply meka mimal supply tir an umlova supply kan pek dan chu khatin hian label ngai kha kan chhuak
chu heng PSGSY hian kan pe thina ni bufai quality hi engamolai khan grade A supply tur kan tia amaro chu kan han ti chovia wa FCI berpon an bufai quality hi C grade ang chi te po an ron phur thlen tho awang khan le India rama sang hi somni pathum kumlai hol vel atang khan bufai man a to chhovak maya sarkar ma sahun lai khan quintal a sang hi jasari somnga ten an la a congress un lai phega chong quintal a sang hi jali ten an la the ni ZPM kana sarkar ti chho khanin quintal a sang thum jali le duli ti te khatiang chho kha aron ni tak ok wang khanin a supply dang kal phung po hi aboi chho kan ti dong nge ni har sana tam tak kan to ka OM period kha sang thum zanga som kwa tu na hian pu speaker open market procurement rate FCI na thona min pek bak le tight over bak min pek kha kat var le kat sen ho lak tur hi quintala sang thum zanga som kwa in SPAB in a rate tuk thar angin tu na hian heng PSU pali te hian an supply ya ni chin kha kalo social pala ni sang thum jali som kwa kati kha sang thum zanga som kwa zo ani ti chuan pulan bon pu punte zo na kha pu speaker Mizoram hang go down kudam za som pani kan nei me ka amaro chu Mizoram omna hi athaler maya fur puya tele enge mo chiat rup lo thleng theya po bufai in da khol na ni performin le retailer tena mun nget neya bufai an sem theinan permanent fair price of atam theang ber saturin tu na hian sarkar chu a in bot saya nabata tangin khor nga loan khami sakna tu kan huwe tu nen hun somnia abultan nan kan sadona ta chon quintal za te quintal somret te quintal za somnga te hunde zirina lenga khata khan retailer ten bufai an sem thina nga a thei phei chuan heng permanent fair price of atam theng ber za thum chuang sak thei kan cha ka a chan po kha khan kan bufai da that theina storage capacity ati punganga voina hian Mizoram puma bufai han stock view pon in ngai thin mai la quintal noi khat sing riat te kan da hi chuan dana tur kan nei lo der mai ni lien hinga mohar sana te po han to kila kha kan har satna min thlen thein ka ringa ni puan pui zona pu speaker pu mon pui zona pakhat kha kalojia man lo pal deu oma ole bufai sembang hi pu speaker sang ni somni pali October thave la tang khan kan tran ti chuan reson an sem tur kha retailer ten go down na tangin an la thina ni amar chu mi zong en an khulvek lo ti kan thria an khulvek lo po kha retailer ten tun ma tanga ti dan thin ang khan an lo tiri ral thina ni chu sarkar tan thil thatak ani lova khawang khan department chuan hei hi stock angin lo vong tha sela ti chuan a thalean sematan lo mangro se kan tia thei top kan chua retailer ram te po thopuan nuam khop maya thuan oya har sanna te chula nei deuh maila ma chu kan son view to tuna hian record anga kan mu theya hian khatia carry over stock a lo mang zel sela kan han tia tang quintal singret sang ni borvel post speaker save to kanin ngaya hei hi bo thau ti trong kam po man lo thei lawa a bo thau mai tur kan save ani miaw wangin hetiang kalphung hi chu khovel huap le indiaram a po tar chu oi tlak ani udong te kha azona kha post speaker apoi mo khop maya reson don hi kan chanvo kan right angin kan kalpuya reson card deal lo po khole tui kan ni chuan automatic in reson card kha kan neya reson ka mo ve lo ti lo chuan automatic in bu fai fair price of kha fair price of patang khan an lamai zel kha ania
party in thiar na anga bu fai don thei dan categorization hi ZPM sarkar nu a hian a om thar thut ka helova hei hi chu nu ma thalo kan chom zel lo la cham bang te po a omani mai theya pu speaker NFSA dong tur hian Aizawl pon lama phei chuan mamo an tam sia mamo theu kha re thei ve kha pakhatin kat bol amang pakhatin kat var amanga a kari ru a phei chuan sarkar ma salaya re thei kat bol lo mang to te kha chuan du sak tu an nei ve lo wanga kat var lo mang chang te kha hanin thak theng sung mai sela kha tiang zong te khang kal mai la a fel mai lo mo ti te po hi ril ru ma chan chu pu speaker he serious khop maya re thei theu khok khata kat bol mang tur ka som nga ta se re thei za si se la dong tur thiau si kha khang than te kha thil har deuh mai ania chu wang chuan MNF le INC te an chan vo an chan lo tira ti ang kha chu pu speaker keini beng chu a thleng lem lova amaro chu NFSA committee ngai to khani tlat maya khotina NFSA committee an oma chu mo committee chu hun ma salam po man reng kha ania kha ania party in thiar na hi a om lem lova ka hian dana chuan kan au na saboka pu speaker tu na phei chuan kat var mang zinga din mun lar sa deuh phei chu kat sena sarkar hian a ui lo hle a har sana na chuan an chan vo hi an chang mai tur ani pu speaker helai he hau zom taka po hian MLA zong te kangen na chu kan bial chung thewa kat var mang zinga din mun har sa bu fai kezia som thuma le har sati khosak har sat phariu an omani chuan pu speaker chung zong chu kat sen mang tur hian he sarkar hian da lu vek adu ani chumi chung changa chuan har sat na siam na tur engma a om lovani pu speaker retailer hi sarkar lo pian tir khan tu ma thak kan nei lo an tram an mang zo vek turani ti kha tuna kan stan reng alania tu te hinge retailer MNF engzange congress engzange ZPM engzange ti lam hi sarkar chuan a helova dan ang takin an tram an man zo zel ang khan an maya an tram zo chuan ti khan ngani advertisement mang ten retailer thar an la zelani pu speaker book dik lo ala omem hanti khachu thei top kan chua retailer hin na za oma chu kan duni retailer an ni ta ka wanga book dik lo tura kan en ringot po he ni lo ti dik tam takan om pu speaker mire thei tam hangai tak ti tam takan om chu retailer te din hun chan vo ti zo om chu kan tuma chu tiang chu kan kalpui dan ani a buk dik tur po hian kan beina sa khop mai zo na ma sabera bora ip chungchang isu lo ir chho chan po hi buk dik kan dulu tu wanga he thili local ani ti kha ka chan theina ni kalome pu speaker ka zo na kha aziak han lo ni renga bu fai ration card sen hang tur chung ko engzat nge ziak lu to om ale chung ko engzat vel nge ni tur kan in rom man tin bu fai hi grade A B C ti te ne hemi grade hi en tia then nge ani man ro nge ka ate chung nge ate na call kan em ti po kha thriat wa chak om ve pu speaker a chan na chu bu fai grade ti kha ron chang deuh thuaka atira FCI lam hian grade A ti hi tong kam an mana wang khang ke ni pon kan han mang maya amaro chu fortified rice en kolvik ania vitamin thachia chulvik ania wang khan FCI po hian grade A hantia definition mumal an nei mumal tak box silo wang le C rice kan hanti te po fortified rice chulvik ani ba ka open market procurement kan tia pon lam FCI bu fai ni lo kan lei kan hanti po hian van nei thak deuh main open market sales scheme domestic ti te nafet ti te le national PSU 10 FCI bu fai ai tha te man tlom zo ka an ron supply thei reng box sia wang hian FCI pona
ei tlak ka ngai mi pui te ei china ngai mi pui ei tlak pa ngai tiang deuh hian FCS and CA chuan I kan han kalpui tamai ani a pu speaker tuna hian kat sen mang tu hi ami hringa chiar chuan mi sing sari borvel kan om to a chuta chuan mi nuai som pakhat vel re son kat nei zinga hian 30% vel aya sang lo hi kat var om sela abak zong chu 70% below 67 16 or 68% vel hi chu kat sen kat pol kat enga om se ti hi tuna kan formula siam dan deuh chu push speaker khong takin sub bu 5 grade chungchang akhan supplier thandona khan anni chuan grade A an supply thei si lawati wanga hnol deuh te pokha om lo mo khalai grade thanda na kha kan chang soya kha tuna supply ministerin grade te na yang ma kan nei lawati le loi box sia khalai kha nge mom je le angoro push speaker kan chang kan ministerin chan mai khi kan zo na le chan na huna lo relata a ministeri kan chan zo ti lo don niang ole chao le oh a push speaker kan chang thama nge nia kan han sarkar ti kha go down te lo ruak huai maya kan han ar khothim dai hle maya sangthum zali le somnga le duli vel khanin PSU 10 an lo supply thei lo kha alo nia India rama bu fai lo to na sat lu tuk to wang khan khami kha kainin kan tong chia maya issue lo om na chan po kha ani na taka chuan tuna chuan supply arten bu fai supply hi a dealin an ron deal de ro zok ma sarkara kana sarkar ti te kha chu supply tur kha khongai kan deal zok ani pu speaker khongai takin mi pui bu fai ei tur om lo kan lau sia choi bel huam pon supply mai ro sarkar tangpon nakina la indu sakzui thei dan omang ati in mut po mu thei manglawi supply ar tur a zonin kan zonga khanglai hun khan sangthum zali le duli ti te aman kha chu kan lo soisual palani mai theya khang hun laya supply tur kan ngen ngoi supply du si lo khan khatiang ret thawin kan supply le thei ti SPAB an thelu kha chu chief secretary tang kha chon pek non ngamani lo supply thei le si lo se he sarkar tan hian van pui achima ne ngot don chu wang chuan India rama bu fai grading system te alo danglam chhojela fortified rice chul chatte alo ni to wangin grade A kan ti ngo takha bu fai man kan fix sang thei si lawa pu speaker sang dewin quintala sangli te mo sangli zanga te mo open market procurement supply ti theilang chuan grade A kan phut ngamang amar sarkar sum sen to don lu tu ka wangin sangthum zanga som kwa hi chuanin FCI pon a tha thokate ati chin hi pom mayang uti kha kan kal dan ani pungu na po ti kha chuan amu tui deuh to turanga